na sio ntuko cia Njumaa tukainenia mwiri na kugwata ugeni wikendi. Jojo inkurukie mubango niyo inya na connection yo gwite kenda gukinyaniria mibango eku gwatanira natwe gutwikithia twarire uma Weru TV tutonga area bange bakathingata uma mundune eja werune. Kambuni yetu ya Raino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe za tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara maguricha gwete kuma magana jana na ja mirongo remo nkama kana mugwanja za 45 wa kilomita. Gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe shia kushirire goro ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Raino Mabati twethire tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Raino Mabati erere kithoka njire na Meru gweta Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Raino Mabati, mabati zetu tukarie bietu. Raino Mabati, do it best on top. Karumo Technical Training Institute nitukugwata ugeni arito bonthe kiri wandikithania bwa January intake aja kuri na mathomo jonthe ja TVET ja gitumi kiri tengo bionthe ja arts and craft na diploma nkurukitu ritanaga arito betu tukithingataira the new modularized curriculum mathomo jara tuwejanaga ni amwe na ICT and business studies, electrical and electronics engineering, building and civil engineering, hospitality and institutional management na agriculture and environmental studies. Karumo TTI eritigania West Meru County kwa Moss Junction barabarani ya Isiolo kilomita 3 kuma barabarani ya Meru gweta Maua. Ni ntubante tonkuruki turingire thimo kiri 0705636443 kana utume email kiri info@karumotti.ac.ke kana uriongere mutandao wetu ni www.karumotti.ac.ke. Njo Karumo TTI January na wigwatire umenyo bwa gukuguna ntukone charojo. Nogosho antwara umba kweta kuona irio bithongi bitena goro mutindo gategati tukugwata ugeni 19 Coins Hotel mukawa jo muthongi areo shiringi na getumi kenere irio bietu bia Uswahili bia ontwere mbori ng'ombe kukuchoma kana etheroki bithondeki fresh brew no ntubwaku twerugara mathaa 20 na jana muthenya no tuko nikenda kagita konthe ukenda ugaturiungira twina offer special cha pizza Jumaine, Alhamisi na weekend yonthe. 19 Coins Hotel turi barabara ni Anjuri Ncheke gwankana na National Bank mukana jo maguta za Toto Town. Tuwe na kinya utungata bwa outside catering na kinya delivery ya irio areo kwenda ukaretero kinya gwa kunja wenda gweka oda kana kioria ringa thimo namba 0727775555. 19 Coins Hotel, where every coin matters. Muremi ikuraurire neria ria uma ukamaka gucwa gicembe ni unto Green Life Crop Protection Africa Limited ikuretete gicembe gigwitwa Catapult. Catapult itumikaga na kithimi kia milita 200 kiri kithimi kia lita 20 cia ruji. Catapult itumikaga mbere oanda kana mbere irio biuma mbere ya kugira iria riaku irethro rina green. Catapult gicembe kia muremi. Uko ready ku entertain? TV inakupa more shows. Juwewe ni wetu. That's right. More movies. Yes. Jackpot. More cartoons za watoi. Of course. Na more futa. No doubt about it. Habari ndio hiyo. Tunakupatia more. More. Girl, that is so true. Exactly. Lipia package yako tuko upgrade to the next package on us. Yes, 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 yes. That's good to know. Niuzie kwa unga. Unga yangu no faster. Madhe, kama kawa. Ala, bona huo? Wow, usema ndio siri.
Siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium. Na bei yake ni bora zaidi na ni nafuu. Pia Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa premium nambari 1 kote nchini. Kweli, unga ambao ni 100% original extra premium. Nao unga wa Nice Extra ngano unakupa mandazi, keki na chapati nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu na harufu ya kuvutia ni Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers, Mwea. Nice na Nice Extra Premium. Tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botingana na bongi kinyaburi ku aja Meru. Njona harua tukuthongomia na maguricha tekuinyiria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi guro yonthe yuge ebai. Turi Greenwood Mall, floor ya ithatu na turugura ntuku chionde kuma Njumaa Thaa mwanka Alamisi kwambiria thaa 2 na ndariki 15 cia rukiri mwanka thaa 1:30 ciogoro. Na chio ntuku cia Njumaa na Jumamosi ni kwambiria thaa 2 na ndariki 15 cia rukiri mwanka thaa 2:30 ciogoro. Na ntuku ya Jumapili ni kwambiria thaa 6 cia muthenya mwanka thaa 1:30 ciogoro. Turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Nuko thogani ya gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari thoganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania mantu tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya ndagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda cukuru ya ndagitari ikuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigitwo ndagitari utekuchetha karata na uturo bwawe nontu na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikugo uturo bongi abo karungama. CEO MD of the Year, the winner, Dr. Benjamin Ikenye. Jata ijoke theraja Imperial College of Medical and Health Sciences ujokane bwa January 2026 ibwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus njero Nakuru. Nonto bwantete nkuru kitu ringire thimu namba 0719 223 223. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Nende kama ndani. Yes, ndio wenyendo yelo bana. Karibu kiti. Watera nini? Yes sir. Ukumenyiria ati uwe tuonkale ona ndeze. Mbie kwende. Maro maya wewe chokewe. Bonde. Chivo. Atoto. Ndio ndaburu mwenkima ya layer premium na chapati chini muruko meruka chiongwa cha mutujwa layer with flour. Ini kada ya. Menyera na kuria nja yaku na njirere yagirite buruna mutujwa nkima jolea premium fortified sifted maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na jolonekana na magurija mega buru Na ni tamu. Toka kabura na. New Palea Millers, nurturing the world. Nganilea premium. Tibage gwetana mbere kurumira nteto chetu tugicokera njemo kuma ntere cia ntunene lare Gembe North ni batigi no gwa bonene nyuma ya kwithukirwa ni antu baraba kuga baragitangire intobia ona kuthukangia nja yao buruba kiwa kabara atumini umwe kwiriga munda jujure agurite amwe nabo kuringana na mukuru mwene nje Francis Ntoiti ni atenda kinyaga chunje kamwe ka munda jwawe nyuma ya kuringa ripoti gituke borithi kelale agage baba ni baramatukire ndio chonkoni ni bwetete na mbere. Nicholas Chabare na report hija. Manto yante akaita diata baka ya kuwa kapa yete kuiria nika mkuwa otoa eta
Nemejitio ya amukuru ontoiti urokuga ate na gutunywa amunda agwake kimbonene ni antu bakuga ate ibagurite amunda ojo nata muntu ombakura kento akaleta kwera mwene munda akura wewe ngwa atendia kinyaga chunche no kanini kamunda agwake na atikumanya ojo akuga nagurite ikwagurite na no aguririte untu akuga barokire rukire kumwithira muji wake na kwanjirio temanga into byake bayete kwiriga amunda ora bakuga ate ibagurite bangoro abo ne antu ba amba baitete bakabandiliche mundu okwa madieto nara bobichine batekora kampeta kuthiata okaba ndibona ngotura batiwa kuzangala ni muchokwa nundu bakona ngoeta bate no baidia be ya yo alibote manga into mbemba yo kale ngokore ya ni borije kamata na tota nundu bobo kengara na anto bejire tumo tete wisi toibu anto be ya tuba tuithukira kinyaro geto togaito wokera ndibonya batokirie twamberi kona anto bamberi tuithukira no temanga into musie na kuthangalania nyumba bakiwa borite munda lakini mwana korora munda orite munda ate kuonekana na nyamo ndi ate kuonekana na batekonda tuthiata utaito cia baba ciongo tutumethe ina nyacietire riro twetera kwa askari to na askari bakamata into bira bokaria bio thiringi na ikingi bio bokaria bio alafu anto ibaurire be kona askari ogwende egwa yakiuga mwana otoro bamuji gwake bure gwatini ibariye mwanka twamba nabo kinyakotini nintobia ko bi mwambana sababu balibo mujyo ngoromba thirikari empolinchi bobo ya nontanto baba na manto atekubwa bankarie ndawa mbumbeti ko nebo thirikari ontanto baiba tosietritie na mwana kora munda yona mbera kanywake au arenda weka baba nthe kenda baba tamoambithie kuhusu munda yonto na kumenya wayo yayete nabuo na nyaru are na wera baba noro we kenda baba tamoambithie na wera kiongo kya baba ikekwendi endo ni ku askari batwekere ulinzi batwekere security tight ontanto boiba wera bakia alafu ngino kono musiba thangalani tino mwanjirene turi kumantune na Gebe North Betan Class Chabari MC Municipality Kale Mutethia ugite karikara mutino jo mwanki nchera ya Meru ni joane kirethirikari county na inene na njira tebui MC ojo ariwo gwati bobatere ukandano na buni thirikari chionde na nchera ya Meru rungura thirikari nene kwithirwa itiba ngita kurwa na mitino ni nthawe nene nori tiora wari gavana wa Meru Kawira Mwangaza gutika kumeneria thirikari ya county kagitene kakakiuga kinyia kagita kawe ni kwari na mitino ya mwanki na batere gutariria nare ikirie mbetire athuri kugura ngari ya kurwana mitino ije mutugikare na chionkuruke nyuma ya mutino jo mwangi kumira njera ya Meru na gutemantame burundu kuinga ikurukite na ndemsi wa municipality Kale Mutethia na shumirite kwariria untububu akiuga kuma na mwangi jo no kayo chonorete thirikari nene na ya county mantuja accident mantuja emergency Jatibati kwithwa jetigairwo aki thirikari county government it should be a corrective responsibility na ugejotegera ikarikaria rakarikite ara prisons irigo expose national government in terms of prisons itina any means emergency na DMC ujo no ugete thina nene aja ni ura municipal jo Meru yote na urubwayo akiwa yuke ja kurekero jo karunga majungo jo tongere twene bodi ayo bomba guchokia biura neke gutena ngari akoria mwangi kana makareka tajau akiuga thaiji nonga rwangirwa thirikari ya Meru romba kwya rokyorwa biuria biu nunto rai omboria mantoasi mamoto uninti umbocho kende MC o municipality. The reason is it is under department, that is under executive. Lakini ringi kwithirwa under the municipal bond. Only the MCA no mburi na the municipal chairman. What are you doing as the municipal chairman? They monkey wankana tukai the institution on there. What are you doing as a municipal bond? Kenda tumbi ku contain monkey jajora. Kingemse Mutethia na therete ya Meru wakagita kagutena ngari buru ebu ya koria mwanki na kiorotithire kiarora warenga bana Kawira Mwangaza akiuge gitara wene bamwikire kina kugura ngari untu bure atagita na nandi nethete akiwa kiri wathani bwanga bana mutumanto ethingia ni bamwikirite milioni 20 cha kumigura kiri mwaka jojwa thirikari. You are part of the failures ila tunachona arua, so give us time no tuturekira 20 million kenda chumbo gura simamoto enjero
simamoto ira tuinachiona Meru nigo teo i functional nyemo na kawira ndoga ugo i patent paso embrimu ira tuinio nontu ugo teato ekirite mbeja cha simamoto itingo twiri na wikirie first financial year nontu tatu athia financial year yake itwara first financial year na second na third kona ndika wira twire na gwembeja cha simamoto ina wikiria tu aikite nkeripotra ndeto cia Weru Njumaa riakwa ritwa ni Mutuge Kare Onde rwari rwa kwingata muguka kaunti-ini ya Mombasa rugwatite mwanki atongeria bagikundi kia Ameru ba Mombasa amana atongeria batongeretwe mukaririgite wao Alex Kobia bugite tibwega muguka kwithura jukiendo anteruchi ambwa nonto nigeria rikaringithia antu ba Ameru baba ingina atia embu ake kuringana na bone atia bunge bakuma embu na Meru ni babati kuija na mitaratara yemeru ya kuendia kimera giki na kinyandira bagwete irunduni kwa munino rais babati kwaririo ntu bubu kenda kuonokia kimera giki kya muguka. Raymond Mwenda na gututariria. Oriri warira kuingata muguka kaunti ya Mombasa rwatite mwanki atongoria bekundi kia Ameru kia Mombasa kia ACMWA batongeretwe imukarigite wo Alex Kobia ibaugirite bwega muguka kurigirwa kwendwa ntere ucia mboa nonto negeria rikaringithia Ameru na tea embu aki. Marito yako mbetawa Alex Kobia chairman wa Ameru Mombasa County inkwenda kwariria ishuira ithirito ereo ya manto ya kumbani muguka rutererwa Mombasa ithina tumbite kwithirwa twineo kuma last year. Kuringana nabo ni ati abunge ba Meru na baembu ibabati kuya mitaratara emeru ya kuende kimera ki na kinyarira bete rundo ne komunini wa raisi ibabati kwariria kionto ki kenda kuonogia kimera ki na basoka bauria thirikari ya Mombasa kuya na sheria injaru sio tumira kenda kuonogia muguka. The leadership of the Meru plus the leadership of Embu County where this product is coming from, they should find a way of ensuring the people who are doing this business kana Meru baraba kurita biashara they are not oppressed. Rira antu ba weto na are rundini kuna mshama niyo kure koru are ba turabe ya bera Meru iba wetu tam ibareri manto yara ya tethia Ameru biashara ira bakurita cia mira cia muguka ikenda tombo tethia Ameru beto bakaranthe rundini ni baya na policies cia kwira atire itorowire mira igururo ko ina biashara ko muguka yoyo kurwacio tukwarire manto acio yoeta mbere tukerwa ito baete rundini just for the sake of it lakini bakari biashara ira tukona anto beto iba kunyeleka cia miguka rutere rwa kaunti cia Mombasa na anto beto iba kunyeleka no nto ibo kuona iyo kwero iyo kuingwa iyo koro yo kwa amband na kuma yo koro yo kwa amband anto beto iba thire to baketirite bate biashara wiki baumira koroki baurite thirikari usuira ntuki mbithi bango cia kurita no nto baba ingi bariria muguka cia batena ngwe kurita. So let the government try to create job opportunities kanechwire thirikari echwire antu ngwe bakethirwe barembisi youth batikomba kwithwa bakire ya muguka wiro yo kwirikana icio bakurea. Raymond Mwenda, Teto cia Weru. Mutongeri wa bara kaimbungene ya Meru Mwenda ithile ugite aregere gwita muchemani ne jwa kindi kigoro ni untu narone michemani wite na kiguni kire ya Meru ithile aruga michemani re on the beti ni thirikari mwanka na ndita achara matunda kinyajereko na ko watete kire Meru rume etumirwa buthu kuna rombeta munino rice kithure kindi ki gukinyaniria mawira ne ja thirikari kire ya Meru kwithura na kwenda bamugwata mbaru 2027 uthuru murioki na chiomkuruke Ndaithiri urane MC wa Kithiri kinya mutongeri wa barabara ndene mbunge ya Meru na cumiritie na kuwa gitumi kiawe kia kuria gukinya irunduni nja munini mutongeri wa mugongo akiwa itumi bia ni bibi. Reason number nere tumerende awita batui turia atongore ba Meru imbethirite nkio ito ya taken for granted ito aitire tweta komurugo meni ari utwita reto arira issues cha manto ya wamba pa ng'ombe twewita itoera within 72 hours operation ikathithwa but up to date operation itathithwa ndenda gwira kintiki murukomene ara anda uwe na thirikari ni imwe nendera okari thinara December kuma after Christmas mwanka tariki around tariki 5 ng'ombe ichi ng'ombe mana ya 5
ng'ombe mana mwanja roughly lakini kwa kidigino ho tuita antu hakikisha mbere buru osuluhisha issues zira chumbura Meru akiwa nandi kira kinabata kagita gaka timishemano na wingi ila ni kurita ngugi kinya twatokira ruki tukerundu ni every day Ameru otebi bachiche siasa ere Meru itichiche deputy president rera antu bakona president na deputy president beite ku launch maendeleo ila mi atigania west ila mi isiweji system ya mutindo ere kwa na ya complete ibarabara chekro la mi Meru reiro madhani ya Meru ya chinchia lakini kutika riu madhani ya Meru ya tumbo chinchia bana deputy president na kure kiran kwenda kuria why all these meetings bana deputy president why all these meetings baturi tango akamata Meru bodo karita Meru yonde uweta neo irudu niko no weta neo kareni kana state house nonto nende the nereo every day we come to etika but nothing is happening on the ground. Mutire nandi akiwa kwamba kwithura Meru kaba kuringa mpi ende witi na mbere bugita guntu kungi muzimamo yokwa na atibira tukwenda so far mwanka Thaa Imwe endeleo tutikwenda mantama naenda ure this year tutikwa ngeja about 2 term or 1 term personally ndimo na tutikwa ngeja 2 term or 1 term a time will come kedira no kwenda to support tore Meru tore development leaders nara ende nguko maithara yarambenya kwenge kurumi ndene nguko ya utemanga antu bakwanda tuchuna nthi Rwanda rura muntoro chuno nara Rwanda roro kwingwa na Rwanda rura kureke ni umwe na kure mwenda ithile utemanya kureke na kurekwa we are all the same so we want to go up and deputy president kedha no kwanda to go we mwana to the first thing cut on change cut on the difference time wera tutari na mwana to ari na mtu to kachagua tone difference that time na this time to na mwana to githura kende deputy president Muthuri Muriuki Weru Njumaa Mutiro Kangangi KCB Foundation nibatumirie kuthomithia aritwa bangiri mwaka jwa 2026 mwerekerie joyo nandi jonjo akiuga mwankira nandi nibombita kuthomithia aritwa ngiri 6 kuma irambiriria baria bagunikite na utethio bubu nibachokete nkatho bakiwa kwiritanira kwao ni kugutumite bakona kanya kau. I am so proud and I'm also very happy to welcome you to the flag of ceremony for the 2026 class of the KCB Scholars. Today, it's more than just a send-off. It is also a very powerful testimony to what is possible when opportunity meets potential and when institutions commit to transforming lives through education. So this year, we celebrate the admission over 1,000 scholars who today are getting admitted into the 2026 cohort, with 77 of you special students joining us today at the Current Leadership Center. And since the inception of the program, close to 6,000 students have benefited from this program. We have supported over 6,000 students through scholarships, ensuring that bright and needy students from different kinds of backgrounds, many of which are very challenging, gain a solid education from high school through to tertiary. My name is Fidelis Wangoi, and I am 14 years old. I come from Kiambu, Githongori, and first of all, I will thank KCB for giving me the scholarship. And I was in a really faced challenge. I had been in a lot in my family. But the way you have supported me, I have really been proud. And thank you so much, KCB. My name is Timothy Maithia Michael. I come from Nairobi, Karibangi, Kasarani sub-county. I'm schooling from Karibangi North Primary School. I got this information of KCB scholarship through my friend called Anthony Lemoshira, that we had participated in East Africa Games. He told me about this, and I'm really happy to be a beneficiary of KCB Foundation.
Uchokirie nkatho cha mwanya mutegeri untuba kuona kanya kugwatana bauto no twekera gatantante tochetu tukubona arua ende nyimekagita gate kuraja ni mubango jwa Njumaa Sako na ntukwe na arua mubango jwa Njumaa Sako juri na mwanya mono turi na ageni bagetio na ageni ba mwanya ukethirwa gikurukirwa kenda umba kwithirwa ugikujira rwari rwa ntuku ya na arua nbitagwa NTINYARI KINYUA mwana ni rio mathithio kari Purity Richard to chemani nyimekagita gate kuraja kire Njumaa Sako.